Rayon, ikipe yacu ishema ry'abafana, ishema ry'u Rwanda. Aho ugeze hose uramenyekana, amateka yawe yahora yandikwa. Igitero cyanga mu myaka myinshi warwanye intambara ku kibuga wereka abantu ubuhanga, abakinyi bawe bagira umutima batsindira ibitego bishimisha igihugu. Amabara yawe araduza abato n'abakuru tukaba umwe, iyo stade yuzuye indirimbo ni urukundo rutagira umupaka. Forum Sport twoyomerera ku isonga, tuzagushigikira mu bihe byose, uri ishema ry'abanyarwanda, tuza muri bo muratame hejuru. Rayon Sports ikipe y'amateka, abafana bawe turi inyuma yawe, ibikombe n'intsinzi biradutegereje, tuzahora turirimba izina ryawe. Rwanda rwacu rufite impano, abakinyi bafite imbaraga n'ubwenge, umupira utwigisha ubufatanye, kwihangana no gukunda igihugu, tawutandukanya umutima w'abafana. Iyo Rayon ikina twese turahaguruka, mu mahoro no mu bubahane, duharanira gutsinda neza. Rayon Sports yacu, komeza ugende, amateka yawe azakomeza kumurika, u Rwanda rwose turagushigikiye, kuri twe uzahora uri twari.